Mental health. O le soifua malōlōina o le mafaufau. O fia faalautele lo silafia i le mental health, ma le mental illness po le ngase o le mafaufau. O le mental health ma le mental illness, e leo se mata upu e whaingofie o na talanoa i ailo tātou atunu. O le nei por kalame, o se tau mawhainga e whaasoa atuai ma whaamalama le mental health ma le mental illness. O au o Dr. Ioana Mulipola, o au o le nurse, ua ova ma le sefulu ono tausanga o unga lue i to tonu o le mental health i au kilani New Zealand. O mata upo le atala noina i le neighbor kalame, o le afa avae lea i loo experience, po o loo i loa i lo unga lue ai i le matanga luenga a le mental health. E whaapea fo i le mamalu o le au whainga luenga, sa moa o le a au fia i nei whaatala noanga, o mata upu o le afa asoa i ai i lātou, o le afa avae foi i lo lātou silafia ma le lātou experience. E le au fia ai manatu malangona o isi tangata e silafia le mental health ma le mental illness. O le umi o le porkalame e fua i le mata upu o le atala noaina, i le vā o le 2.5 i le 1.5 minute le umi. Ma lor soifua maua, ma lor le langie mama, usi mai loa lau whaafonga i le tātou mata upu o le atala noaina. E lua ni mata upo le atala noaina i le nei pol kalame. Mua, o le whaawinga ina o le whaupunga ngase o le mafaufau po le mental illness, mai le World Health Organization ma tātou Samoa. Lua, o le au ili ina o le ngase o le mafaufau malona fiso o tainga, i le tātou tala whaasolopito ma talitonunga wha Samoa. O le ngase o le mafaufau po le mental illness, o lona whaamatalaina lea mai le World Health Organization i le Whaaperetania. Mental illness is a mental disorder characterized by a clinically significant disturbance in an individual's cognition, emotional regulation, or behavior. It is usually associated with distress and may impair important areas of functioning. O lona whaasamoaina, o le ngase o le mafaufau, e awhia ai le mawhaia e le tangata wā awhia, o na whai o tonu mawhai unga mo ia. Wa le mawhai foi o na whaatonu olanga o na langona maa mionga. O nei suinga, e fiso o tae ma le mawhatia o langona, e awhia ai le whaatinoina o tiu te whai whaale aso o le tangata soifua. I le whamatalaina i le au nanga i New Zealand i le Whaaperetania. Mental illness has significant changes in thinking, emotion, or behavior of an individual. It is associated with distress and may impair one's ability to function fully at work, family, and social activities. O lona whaasamoaina, o le ngase o le mafaufau, e awhia ai suinga i langona, mafaufaunga ma mionga. O le ngase e ono fiso o tae ma mawhatianga o le loto, ma avea mato o tū ngā i fiso o tainga, ma le whaatino ina o whiau mga i o inga māsani, i to tonu a inga, ngā luenga, ai maise le vā mai si tangata. Mō tātou Samoa, o lona whaamatalaina o le ngase o le mafaufau i le Whaaperetania. Samoans believe that a diagnosis of mental illness was secondary to disrespecting the vā and overstepping cultural boundaries. Mental illness is sometimes linked to breaches of forbidden and sacred relationships, which could be addressed effectively only within protocols laid down in the culture. O lona whaasamoina,
O le ngase o le mafaufau, o le talitonunga o se mala, ona ua soli le vā, po ua soli tua oi, ma le tausisia le whiangainga, ma le vā whialoloa i maisi. O aunga o le ngase e mawhai ona tonga fitia, pe fofo ina pe a wia a wala masani o le tū ma le anga nuu wha Samoa. O le Whaaperetania a le World Health Organization mani usila, e fōlinga o loo whaamatala mai a unga o le ngase ma le afianga o le o loo a afia. Ai o le tātou whaaliliuina, o loo a ngai i le mafua anga o le afia o le tangata i le ngase o le mafaufau. E te lele se senga o le whaawinga ina o le whaupunga i le Whaaperetania ma le whaaliliuina i le Wha Samoa. O le Wha Samoa, e fiso o tai le whaaliliuina o le ngase o le mafaufau ma le tātou talitonunga, whaaleanga nuu tū ma le anga i whanua. E pei o le whaataua ina ma whaaloalo i fiso o tainga i le vā maisi e pei o mātua, a inga, nuu e kalesia, ma so o se eisi o le atunuu. E iei le fiso o tainga o le whaaliliuina o le mental illness po le ngase o le mafaufau, ma le tātou whaawinga ina o le soifua manuia o le mafaufau po le mental health. Whaafofonga ifo i le tātou porkalame lona lua. E pei ona tā ua i le porkalame lona lua, o le soifua manuia o le mafaufau, o le iai lea o fiso o tainga le lei maisi tangata, ma mea o la uma ma le tātou si o manga. O nei fiso o tainga po o relationships, o lo o iai tua oi, ma le vā tapua ia, e puia le soolonga le lei o le mafutanga ia so uma. O le tātou talitonunga, o le mental illness e mafua o na ua solia le vā tua oi, ma le whaaloalo i le vā whianga iai ma le isi tangata po o isi. O lona winga, a whaaloalo ma tausi le vā whianga iai ma le isi tangata, e soifua manuia le mafaufau ma le tangata atoa. O nei talitonunga whaaleanga nuu e sila fia uma e tātou. O loo maua fo'i i tusinga ale au whaito whao le atunuu. Ai whaapea tusinga ma research i to tonu o universite. Ai maise o tusinga ale a fionga i le tama ainga, tu i atua tupua tamasese efi, e pei o le tusi o le sue manongi. E tele mafutanga ma so o tangata ua i le tatou atunuu. Ai ole a au mai mafutanga tā ua e tolu, e pei ona whaamawina i le tusi o le sue manongi, mo se whaataita inga ma le whaapupula ina o nei vā. Mua, o le vā o mātua ma whanau, parent and child, o mātua e tausi, whaatonu ma lofa i whanau, o whanau e whaaloalo, whaalongo mausta i upu ma whaatonu ngā mātua. Vā lona lua, o le vā o le tama ma lona tua fine, brother and sister, po o le tama ma le teine, tane ma le tamaitai, le vā o le tama ma le tina, po o le vā o le anko ma le niece. O le tua fine o le i o i mata o tuangane, e whaaloalo le tuangane i lona tua fine, ma pui ma leo o ia mai le afia ini whaalavelave. E sā o na upu vale, pe tautala i upu le whaaloalo, po le whai o ni a mionga matanga i luma o le tuafine. E whapena fo i le tuafine i lona tuangane. O le vā lona tolu, o le vā o le ua ngasala ma le ua afia, offender and offended. E pei o le wha o lima, upu lafo e wha manu alia ai le finangalo ma mawhauwhaunga o le isi tangata, po le afia ai o le soifua o le isi tangata. O le ua ngasala e uia a wala e mawhai ei o na whaamangalo e le ua afia. E pei o le whaalelenga e ala i le admit po le tau sao o le angasala ma le whaalia o le loto mawalalo e ala le i le ifonga po le whaoto e senga. Po le whaia e le ua ngasala o ni a miotongi sala e whaalia ai o sala mō
ma whaaloalo i le lava ma le ua afia. O nei wā whaale tangata, po o relationships, o lo o puipuia e tū la fono whaaleanga nuu, po o cultural protocols and ethics, e pei o le wā tapu, wā tua oi, ma le whiangainga. E mauti noa ai le nofo whealo fani, ma le fi le mu o tangata maisi, e whaapea le toa fi malie o le loto i fale ma le si o manga. O nei tu la fono, e whaavae lea i values a le tatou watunu, e pei o le alofa ma le whaaloalo. Alofa ma whaaloalo le tangata mō ia lava, e whaapea le ainga, nuu e ka le sia ma le atunu. I le tatou talitonunga, ma le tū ma le anga nuu, o le solia o nei vā tapu, ma isi vā e tā ua i le tatou atunu. O i tonu lea e ono mafua mai ai le to o fi le mu o le mafaufau o le tangata. E le ngata i le tangata ua solia nei vā tapu po le perpetrator a o le tangata fo ina whaatino i ei nei so tu la fono po le victim. O le whaavai fo i lea o tustusinga po o literature ma whaamau maunga ale ausu e sue po o researchers i le talitonunga a o tātou tangata e whaatatau i le ngase o le mafaufau. O le tātou talitonunga, o le fofo o nei whawhitauli, pe a solia le vāwhi aloa i maisi tangata, o lo o iai a wala whaaleanga nuu, e te wai pe toe whaale leia le vā lea ua masofa. E pei o le sā ili fofo, i fofo tātou Samoa po le traditional healing, e ele masat po le fofo, o le inumia o vai, ma whaau ngā lau la au ma fua o la au. O le ifonga, o le whaaleleinga, ma le whaamaangalonga. E ala le talanoa ma teu le vā o le tangata i whaapea fo i le ainga nuu ma le ekalesia. Ia po le spiritual healing, po le tatalo ma ana pongi, po le talanoa i lau whaife au. E pei o na silafia, o ngase o le tatou atunu e tele lava ina wa alua le tonga fitinga whaona po nei, e pei o le whao ngā o fuala au, ma le fofo e whaapea le tatalo ma le anapongi. O mea nei e maasani ai tātou. E whaapea nā fo ilo experience nga lue ai le mental health. E tele ina sa ili fofo tātou tangata i fofo Samoa. Ona e li lifa lava fina ngalo le ainga i le lātou tali tonunga ma māsalu salonga. O ni mafua anga whaaleanga nuu le pongai o le ngase. E talia le lei ele au onanga le saulotonga o le tangata po le ainga e sa ili ai se fofo mō le o lo ngase. E fau tua lava matanga luenga i mea tā ua e au o na sila fia. Ai o lo o iai le saulotonga e fili ai pe sa ili se fofo Samoa pe amana o mia. Ia o lo i le tangata lava ia le sila fia i le pongai tonu o le mawhatianga o le mawhauwhau, mō ia lava po o le whanau po o le ainga. E fili ai le tonga fitinga sao, matala whea ngai, e maua ai le toa fili e mū ma le soifua sa o loto o le tino, le anganga ma le mawhauwhau. O lo o iai tonga fitinga i le matanga luenga le mental health e pei o fuala au maisi. Ia e whaapea foi a wala whaaleanga nuu. Ua tā ua i le taimi ua sola. E tele isi mafua anga o le ngase o le mawhauwhau i le vaai wha le soifua maloloina in general. E pei o le fuala au whaasaina, ava malosi maisi, ai o le a whaalau tele atu i le isi tatou pokalame o mua. O le nei whamatalanga popo, ua whaapupula atu ai le ese o le whaalili uina e le World Health Organization ma New Zealand, o le mental illness e whaatusa i le whaaliliuina po le whaawingaina e le tatou atunu. O le World Health Organization ma New Zealand, o loo whaatatau i a aunga o le ngase. O tātou Samoa, o loo a ngā i le whaawingaina o le ngase i le tātou tū ma le anga nuu whaale aso. O le whaanaunau ta inga, ina ia e sila fia le fiso o tai o le whaawingaina o le ngase, ma le tātou tū ma mionga, ma le vāwhea ngai ai ma le isi tangata soifua, ma le si o manga.
O nei whaamatalanga uma, ua iai pine po evidence I tustusinga ale au whaito whale atunu, e whaapea studies ma research a Samoa ma le Pasifika I to tonu o University I New Zealand Pasifika ma isi atunu. O le au te lenga o le nei mata upu, ina ia e sila fia, a wale wa aia le lei o le soifua manuia o lo mawhauwhau, le whanau, a inga ma I lātou e tā ua I ati oe. A fia maua nisi whaamatalanga I le nei mata upu, whao ngā le internet e māsani ai tātou, e sā ili ai whaamatalanga e whaatatau I le Pacific Mental Health. Ia po le sā ili fo I website a le Ministry of Health o loo mawai whaamatalanga I le Pacific Mental Health. A iei nisi mata upu e te whina ngalo e au fia I le nei porkalame, pe fia tala noa atili le nei mata upu, fe soota I mai I lau e-maili, po o lau Facebook page, mo le whaalau te leina o le nei mata upu, po o le whaalia foi o sofina ngalo. Whaafetai lava mo le whaawanoa ina o lau taimi tāua e te whaafafonga mai ai I le nei porkalame. Taritonu ua iese au ngā o whaamatalanga mō oe ma le ainga. Ai maise ua whaamālama ina nisi o mata upu e whaatatau I le mental health sa e fia maua I iese whaamatalanga. O le whanaunau ta inga ina ia whaalau tele lo sila fia I le mental health. A wale wa aia o lo lava soifua mālolo ina. Ai whaapea le whanau, a inga ma I lātou e tā ua I ate oe. E tele isi mata upu o le atala noa ina I porkalame o suso o mai. Wha moe moe o le a e toi whaafonga mai I le nei porkalame. Manatua, there is no health without mental health. E le ato atoa le soifua manuia pe a le malolo ina le mawhauwhau. Manuia tele tawalumanga o lo waso, soifua ma ia manuia.